Welcome to Christ College Ribhoi. Established in 2022 by the Carmelite Sisters of St. Teresa, we offer a 4-year undergraduate program in subjects like economics, education, English, geography, history, Khasi, political science, and sociology. Boost your learning with VAC, SEC, MDC, and AEC courses, or gain practical skills through vocational training in tailoring, embroidery, and mushroom cultivation. At Christ College, learning is joyful, holistic, and life-shaping. Admissions open now. Visit our website or contact the college office to know more. Christ College, where dreams take flight. Ka Green Tech Foundation Meghalaya India ka kunhun ka bayale ban penne pensa ya ka may mariang haga khat artarik jemang kinong yalam jongka kila hyar September bhoi ban penyar ya ka tanat trekam da ka bapen scam kinong kit kam jongka hari bhoi division kinong kit kam jongka GTF bhoi division ki bala sha pen scam menta ka sngi haka jingyalang ka bala long ha science hall nopo ki kan thop eu samla bapen tengen Mashley president samla don kupar lengdo nonglan vice president Donald Lengdo Nonglat Secretary, Larihun Lapang Assistant Secretary, Dan Boklang Dorpang Treasurer, Finances, Shanti Lang Dingdo Divisional Coordinator, Pat Sangut Kidukhat Bapura. Ya kini kinogit kam lapan scam bat pentian semai do chairman kanika kunhon ba H Basiudor Nonglang, bala Sakhi Lang do ba Eric Kevin Dekar AEC Ribhoi District bat BDO ko Umling Block Kumukongsan, ba Bijoy Lingdo Divisional Social Forestry Division Nongpo, Dr. Maxwell Lingdo, Member District Redressal Commission East Khasi Hills, Samla Korbor Lang CMD, Secretary GTF Meghalaya India, lambat kiwe ki officer bat kinong yalam. Hakani kasngi ka GTF kala samru yaki buskit haki riu shimet bat ki kunhon ki ba misha khmat ban tremon ngobha ki ba klem da tengka yala ka por ban penkhoj yaki saudong sokun bat kumju ki bala misha khmat ban yada yaka me maryang haka kerteng jongka Green Tech Foundation. Kami rangau Flemartakin nganyo imslan Ngau ban siudor nonglang Daka puson batip tibriu tiblay Kumusyaman jungka Green Tech Foundation Ngakula banadu mentakasngi Ka arpuai tarik jimlang arjar pusan Kumbaga governing body kala ibet ban bensyat hanga Kum unong yalam Kum ta ngaru Ngasmai bat kular ban triho Bat minut thok yala ka kamram Bat klem da penkeng Ngan burong Ngan nyokor Bat ngan sumar kendong Ya barok ki adong Bat ki kendong ki bakat kum Kariti trekam jongka Green Tech Foundation Media India Kata namentaka them ribhoi jongi Namentaka jela jongi Bat namentaka ri hi barok kawe Ngapan bor Bat ngasmai ya kani Haka kerteng kami rangau Ablay yarap yanga Kublay sebut tak ni Ya ikon ajuki penjot Ngas ngau bendo Kakak kapan Ya ina jalan rayu kenau Lege pisuma nejla ipo Budang memberi
จบกาพี่เป็นจดงัสโนเป็นหูกะขากะบุญอยากกินนะกินตะลงปอลีbagay pusuman haba kidang habi may marang aku may marang cipu cimping kancam amin yang kuat mentak angkot malai saus nem Shibun siang jing tunjuk iba kum ka Green Tech Foundation ni lamat henrei kadai ka jing ya ayam sim iwei pi iwei kum ki para member kham tam ngai supwa ban ong ba ka jing ya wan jong pi secretary mene la kran ya kata ba ka jing ya wan jong pi ki imai ipa jong ki para member isa na ki department imadam kami semua di gajing kuat jungi tambah luar pensengan. Ya pi, ni kuat, ya pi kum kita kibru ibangila ikarpak. Hawat politician ang negon nom wero. Kami politician. Hawat iway kisan ikan honda kabukrom karena ha nim semua paten nom. Ka Green Tech Foundation nganong i kapharma ka ideologi. Nrai nomor ba kapor kadang lingkot kadang hulung pripat yu ithami sing mereka. Isa ni yung ini bangam ngimday ki preso group ngimday kita kisang mo ya ki ay nganong yung pilda kami issue kabakta sisya ya kari magkajit perlu ya ki klaw iki merak iki wa ngin pressure arsya ya ay bagi ki pressure kapag ka thong ka dongi kum tentang nganong ya pi ini issue no klam na ibarit ide iway barit na kibarit tapay ngene to issue no Lada bikin mau ke pamloi projek ke bawah po may gila. Kilong timi na gini kitan boy rembong at ay langi keren ya usun sa na usit kisnutok katno tak uni jingtong. Uni uding pam tri pam oil bangini ya kuat lay ukta sipong siya balda pitong yu tu omlang syuk patong ko jaka. Ni yang berpercaya itu ke projek kawar jar tuar hadu pegiwan sitan met hayim jonga banwan kit ke pisau benterwa ngong ya kisawan office masya ini ap di pramumba ia lepat ni juong ya kini ki bernuan ngam ya tu hak ya bi bat haman program ngam juting bat ngam juburi ba haman bagi keren ya kino kimat hakali bat kejat bernu jongi balai te kalau ni lasuan thun baik banyak kompromis Lasu kuat baik banyak deal banyak let punya kutai. Kani kejai beriu, namanya ngira abad ong bagi ni kiberiu kidai mano kidai jongno. Kani karbi at kejai beriu kejongni. Tentang bitep ngari ngam teng no ni. Kalau gini kiberiu tentang tong nimpat judol kata jing siapa ngam macam siapa set. Dari tentang bagi keren ya kum hanong film no repairs EIA wa umprak, wa umserpi, bat sibon ki projek wa suwan kropai yang ini nongelam kuntai. Nritang kawai nga jupong, ya ki para memaru nga jupong. Ngompai barwat ni, rada pilalap ka ka baladon kata yong ha nongelam jopi. Kum saman Green Tech Foundation penghiar sukino yang mentang. Balai namar ngadang nut bandam ba daki pau keli ngat bat nga jupong. Bahkan hamri boyru kani menong kubor ko pasay basnguha namar ngayu i kinongilam mijongi takasin kabaya season yan takastage presiden nya yo ikon sama ikon long kumtu di insa kini kisawut sanut kinongilam mabok ka office berajong Green Tech Foundation ngan ong yapi ay kaporsan rusnam kinsa long inung yalam nama takat ham di poi iya kejomi bat ngakular ya kata bat ngajumong kumiru haman ki jing yalang jong ke Green Tech Foundation don iporlay ibatang tang ngiyalong meeting niya poi tang sausan nut diaw ko minsin pang gadonut siya ingin yay kani katam langin ng jam syakmat na langin ng betulun na mina ikaw iba max iparlok iba jan ba kitib ha
tentang isya dong yang kamu kuno tentang ilajak pa nomor ni ki social media post terus aktif ba na para biru please follow so ke Facebook Instagram ki Twitter X komentar ni siya update tu tentang ilajak pa max tentang yang ala kali bawalam siya mau matajaja ngong ipi bab ni ka Green Tech Foundation tentang tamdei kan ni kapiliang ja ni dah tu kilat kinti bangi hapan sustain ya lade ke tentang ni hapan ya kamai ni hapan ya kaji ni hapan ya tray ya kiwi kiwi kam hendrai de mija ipai ba bila ekeli shano pija apa ke bagi pai ba mentai kila don kam ba ya Green Tech Foundation ngang ni tu ya pi haka sisni om tip show kita ki phone number na ini cùng cẩn thận